impamvu Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe bari baramaze kumwizera, bari baramaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bamaze rero kumwizera, arababwira rero, kuba mwaranyizeye mukankurikira, mwebwe ntimukira abantu basanzwe. You are not ordinary men. Muri abantu bari special. You are so special to this world. You are so special to this earth. Muri abantu badasanzwe. Yarabarebye abona ukuntu bigenza bitangana n'ukuntu iwe babona. Shalom shalom, mwaramutse mwiriwe abakunzi ba New Legacy TV. Turabaramukije cyane, tubahaye mwiriwe aho mwese muherereye. Uno munsi ni umunsi uri special, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaduhaye tugomba kunezerererwa. Turabakiriye cyane uno munsi wa none. Reka tubanze tubashimire ku rukundo mukomeza kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Mukomeje kutugaragariza urukundo, turabashimiye cyane. Duhora tubibona mu ma comments, ibiganiro dushiraho mutwereka uko mudushigikiye. Mu by'ukuri turabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha, bagirire neza aho muri, ibaho umugisha. Uno munsi wa none twaje noneho kuri kamera. Twara tuvugira hirya ya kamera, ariko uno munsi twaje kuri kamera kugira abantu batubone. Ndizera ko hari abantu benshi batari batuzi. So uno munsi wa none twazanwe n'ikintu kiri special. Twaje kubaganiriza ijambo ry'Imana, niryo ryatuzanye uno munsi wa none. Hari ijambo dufite ku mutima dushaka gusangiza abakunzi ba New Legacy TV n'inshuti n'abavandimwe bazumva buno butumwa. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge Imana. Kristo, tugushize hejuru, turaguhimbaza kukugira neza, turaguhimbaza ko uri Imana, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Turagushima ku bwa kino gitondo cy'uyu munsi, ku bw'uno mwanya Papa, tugwaye icyubahiro, ushigwe hejuru Mana. Tweretse umwanya tugiye kumara hano Mana, tuganira ijambo ryawe. Turakeneye uzubane natwe nk'uko ijambo rivuga, we can do anything by ourselves. Dushobozwa byose nawe duha imbaraga. Ngwino dushoboze Kristo, ngwino dushoboze Mana, ngwino dushoboze Papa, ngwino dushoboze. Turasenge mwene data uha utegera kino kiganiro, uza gukurikirana kino kiganiro, ureke rino jambo riza rihindura ubuzima bwacu, rihindure imibereho yacu, rihindure imivugire yacu. There is power in your word, Father. Hari imbaraga mu ijambo ryawe Papa, imbaraga zikiza, imbaraga zihindura. Turagushima uko tugiriye neza, turagushima uko ubanye natwe, ni mu izina ryawe duseze twizeye, amen. So uno munsi rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umuco w'isi n'umunyu w'isi. Mu Cyongereza ni ukuvuga ngo salt of the world and light of the world. Turagerageza kuvanga indimi kuko turi muri East Africa, dufite abantu benshi badukurikirana bari hanze. Hanyuma rero turagerageza kuvanga indimi. Hanyuma tudatinze, reka twinjire mu ijambo ryacu, aho turisanga mu gitabo cya Matayo 5 no ku murongo wa 13. Reka dusome Bibiliya y'Ikinyarwanda. Haravuga ngo, muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Reka dusome no muri Bibiliya y'Ikirundi, Matayo 5 no ku murongo wa 13. Haravuga ngo, muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ukujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Reka dukomeze no ku murongo wa 14, naho haravuga ngo, muri umunyu w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Reka dusome no mu Cyongereza, Matthew 5 verse 13 to 14. The Bible says, you are the salt of the earth,
But if the salt has become tasteless, how can it be made salt again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. 14, the Bible says, you are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. Hallelujah. Hallelujah. We are so excited to be here today. Nothing has brought us today except to share with you the Word of God. The Bible says the Word of God has power to change our life. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rifite ububasha bwo kuduhindura. Hanyuma rero twavuze ko tuganira ijambo rivuga ngo umunyu w'isi n'umuco w'isi. Salt of the world and light of the world. Iri jambo ni Yesu Kristo yariko aribwira abigishwa biwe. Bari ku musozi aricara atangira kubabwira. Yatangiye kuri verse ya mbere kuri 5 chapter 1 verse 1. Aragenda arabasobanurira abahiriwe ari bo, aragenda arababwira. Ageze hano ku murongo wa 13 aterura no majambo arababwira ngo muri umuco w'isi. Hallelujah. Arababwira ngo muri umuco w'isi. Kuri 13 arababwira ngo muri umunyu w'isi plutôt, niko yababwiye, muri umunyu w'isi. Hanyuma munsi naho haravuga ngo iyo umunyu, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nakunze cyane ikirundi cyavuze neza cyane, cyavuze ngo ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Yesu ashimwe cyane. Ano majambo impamvu Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe bari baramaze kumwizera, bari baramaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bamaze rero kumwizera arababwira rero kuba mwaranyizeye mukankurikira, mwebwe ntimukira abantu basanzwe. You are not ordinary men. Muri abantu bari special. You are so special to this world. You are so special to this earth. Muri abantu badasanzwe. Yarabarebye abona ukuntu bigenza bitangana n'ukuntu iwe babona. Arababwira mwebwe reka mbabwire kino kintu, muri umunyu w'isi. Ariko Musa arababwira ngo iyo umunyu iyo ushize uburyohe ngo ubukiryoshwa n'iki? Amen. Reka mbabwire bene data, reka tuje mu buzima busanzwe. Twese tuzi the importance of salt, akamaro k'umunyu. Umunyu uzuryosha ibiryo. Salt bring taste to our food. Iyo rero utetse ibiryo, tuvuge imboga, ntushire nk'umunyu, mu by'ukuri sinzi ko izo mboga wozirya. Tuvuge watetse ibiharage cyangwa ibishimbo bitari mw'umunyu, sinzi ko ushobora kubirya, kuko nta buryohe buba bufite, nta buryohe. Nubwo woteka inyama, nubwo woteka ibiryo byiza, imboga nziza, ariko ntushire nk'umunyu, nta buryohe buba burimo. Rero iyo ushize nk'umunyu muri za mboga cyangwa bya biryo bigira taste, biraryoha, bimera neza. So Yesu Kristo arababwira ngo kuba mwaranyizeye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu, mukaba mwarankurikiye, you are no longer ordinary men, you are now special men. Muri abantu badasanzwe, muri umunyu w'isi, muri abantu bazana flavor to the food, muri abantu bazana uburyohe mw'isi. Kakuryo umunyu uzana uburyohe mu byo kurya, mu mboga turya, niko natwe twizeye Yesu Kristo tukwiye kuzana uburyohe mw'isi. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ati ni gute tuzana uburyohe mw'isi? Ni gute tuzana uburyohe mu miryango yacu? Yesu ashimwe cyane. Tuzana uburyohe mw'isi bivuye ku ngeso yacu, ukuntu twitwara, our actions, ukuntu tuvuga, ukuntu tureacta ku bibazo bimwe na bimwe. Twebwe twizeye Yesu Kristo hari ingendo,
hari ukuntu dukwiye kwitwara gutandukanye n'abantu bo mu isi, kuko twebwe turi umuco, turi abantu bakwiye kuzana ibyishimo ahatari ibyishimo. Yesu ashimwe cyane. Turi abantu bakwiye kugera ahantu babe barira bakanezerwa. Turi abantu bakwiye kugera ahantu hari inzara abantu bagahaga, kuko twebwe turi umunyu. We are people that have to bring flavor. Yesu ashimwe cyane. We have a special purpose. God has set us on earth of the earth. Yesu ashimwe cyane. To bring taste where there is no taste. To be happiness, to bring happiness where there is no happiness. To bring joy where there is no joy. To bring hope where there is no hope. Kuzana ibyiringiro ahantu hatari ibyiringiro. Kuko twebwe dufite Yesu Kristo. Twakurikiye Yesu Kristo. Niyo purpose, niyo ntego Imana yadushiriyeho. Rero yariko babwira abana bigishwa, babwira mwebwe ukuntu nza mbareba, ntago muzi icyo Kristo yabagize, ntago muzi icyo nabagize. Muri abantu bari special. Nukuri birababaje ku muntu wakijijwe yagera ahantu babaganya nawe akaganya. Yagera ahantu bihebye nawe akiheba. None reka nkubwire, utandukaniye gute n'umuntu utizeye? Ariko twebwe ijambo ry'Imana ratubwira ngo mu bibi no mu byiza tugomba gushima Imana. Mu bihe byiza tugomba gushima Imana, no mu bihe bibi tugomba gushima Imana. So reka nkubwire mwene data, wowe uhawe nkurikirana no munsi wa none, abizeye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, turi umunyu w'isi. We are the salt of the world. Reka nkubwire mwene data, aho uzogera batanezerewe, iyo uhageze bagomba kunezerwa. Aho uzogera baye barira, iyo uhageze bagomba kuzura umunezero. Aho uzogera nta byiringiro bafite, bagomba kugira ibyiringiro. Kuko twebwe Kristo yaduhaye the work to bring hope to the hopeless. Yaduhaye akazi ko kuzana ibyiringiro ku bantu babuze ibyiringiro. Natwe nta handi tubikura kuri Kristo Yesu. Kuko twaje gusanga mu maso y'abantu, ibyananiranye mu maso y'abantu, ku Mana birashoboka. Hari ikintu natahuye cyane, naje gusanga the immovable thing, the unshakable thing, the unbreakable thing, where there is no way. Hallelujah. Mu maso y'Imana hari inzira. Ibitanyeganyega, ibidashobora, ikintu tudashobora, what you can't break. Where there is no way, in the sight of God, in the presence of God, hari inzira. Twebwe rero iyo twizeye, iyo tugeze ku bantu bihebye, tugomba kubabwira ko na nyuma ya zero Imana irakora. Na nyuma ya zero Imana irakora. We still have God. Imana ikora ibitangaza, Imana ikora ibikomeye. So mwene data, twebwe turi umunyu w'isi. Tugomba kuryosha ibitaryoshe. Ugomba kugera ahantu babiganyira bakuzura umunezero. Niko kazi Imana yaduhaye, niyo ntumbero Imana yakuzaniye hano ku isi. Nukuri birababaje kwakira Yesu Kristo, ariko imibereye yacu ya hano hanze ntigaragare y'icyo turi. Tugomba gusa n'icyo twakiriye, tugomba gusa n'uwo twizeye. Amen. Reka tuje kuri point ya kabiri. Point ivuga ngo turi umuco w'isi. Reka nsubiremo mu Cyongereza, izabimfasha cyane. Ahantu havuga ngo Icyongereza 14 ego, reka tuaso havuze ngo you are the light of the world. Hallelujah. Turi umuco w'isi. Mu by'ukuri ntacyo Yesu Kristo atakoze. Yesu Kristo yavuze ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Nkunda ririya jambo umuhanuzi Yeremiya, Imana yaramubwiye ngo I know you before you were formed in your mother's womb. Utararemwa mu nda ya mama wawe narakumenye, ndagutoranya kugira ubashe kuba umuhanuzi w'amahanga. Imana rero yarakumenye utaravuka. Imana kumenya utaravuka iragutoranya kugira ubashe kuza kwikorera. Rero
twebwe ijambo ry'Imana tubwira ngo we are the ambassador of Christ here on earth. Turaba ambasaderi b'Imana, turaba ambasaderi ba Kristo hano ku isi. Rero yatugize kuba umuco w'isi. Twebwe bizera Yesu Kristo, twebwe twizeye Yesu Kristo, turi umuco w'isi. Ugomba kugera ahantu hari umwijima ukagaragaza umuco. Ni gute tugaragaza umuco w'isi? Ni mu ngeso zacu. Turavuga uko twakijijwe, turavuga uko twizeye, ariko igitangaje ingeso zacu uko twitwara hano hanze ntibigaragaza uko turi umuco w'isi. Ariko ijambo ry'Imana riraduhamagarira kuba umuco w'isi. Aho tugeze bagomba kudushingira intahe, bagomba kuvuga mu by'ukuri brother runaka arakijijwe, yitwara neza, avuga neza. So rero turi umuco w'isi. Amen. Tugomba kugaragaza icyo Kristo yatugize mu majambo yacu, in our words, mu rukundo, mu kugaragariza abandi urukundo, mu myitwarire yacu tugomba kuba umuco. Abantu, people, they have to testify God. Abantu, they need to see God through us. Bakwiye kubona Imana biciye muri twebwe. Ariko ikibabaje nuko tuba abakristo dukeneye kugaragaza umuco mu ikanisa igihe turi mu materaniro, ariko twagera hanze wa muco ukabura. Icyo Kristo dushakaho nuko tugaragaza umuco, nuko abantu b'isi, they need to testify God through us. Bagomba gushima Imana biciye muri twebwe, mu mitwarire yacu, mu mivugire yacu, mu mitekerereze yacu. Hari ikintu natahuye bene data. Burya Imana ireba mu mutima, ntago Imana ireba the outside world. Imana ntago ireba physical world, ireba inner, ireba umutima. Hari igihe abantu twebwe dukenera kuba dukeneye kuba umuco mu kugaragaza ngo dukora neza, ngo tuvuga neza, ariko burya Imana ireba mu mutima. First of all, uri umuco mu mutima wawe uhagaze gute? Kuko Imana ireba mu mutima. God sees the inside. Iyo mvuga uko ni umuco nkagerageza kugaragaza urukundo, Imana ireba mu mutima, ireba the motive, ikintu cyatumye nkora kiriya kintu. Bene data reka nkubwire, Imana ireba mu mutima. Dukwiye kwanza kuba umuco bihereye mu mutima, kuko Imana ireba mu mutima. Dukwiye kwanza kuba umuco bihereye mu mutima, hanyuma kuko Imana ireba mu mutima tukabigaragariza n'isi. Isi mu by'ukuri kazishima Imana, kavuga I thank God for brother, I thank God for sister, kubera ko bakubona mu Imana, uri umuco. Hanyuma rero irasubira avuga ngo a city set on hill cannot be hidden. Reka nsome mu Kirundi, havuze ngo muri umuco w'isi, igisagara cyubatse ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Igisagara cyubatse ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Reka mbabwire bene data, twebwe twakijijwe ntidushobora guhishwa. Even the world knows that you are a Christian. Isi irabizi uko ukijijwe, ariko biratangaje iyo uri mu isi, iyo uri mu bisi ukenera kugaragaza nkaho udakijijwe kandi ukijijwe. Igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. You cannot be hidden. You can't hide yourself. People know that you are a Christian, but surprisingly, what you are showing them doesn't show that you are a Christian. There is no fruits of Christianity that you are showing them. Ikibabaje mu by'ukuri, hari abantu bakijijwe, ariko iyo bari kumwe n'abantu badakijijwe baza bagaragaza nkaho nabo badakijijwe. Igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi, a city built on hill cannot be hidden. Ntigishobora guhishwa. Bene data, let your light shine. Reka umuco wawe ukayangane, ugaragare, amahanga yose abimenye uko uri umukristo, amahanga yose abimenye uko wakijijwe. Reka mbwira abajene cyane, abajene hari ibintu hano hanze usanga bitubwira ngo oya vrema nawe uzukabza, uri umujene ukwiye kugenda n'ibihe,
reka kuba nk'abantu b'abasaza. Ariko reka mbabwire bene data, nimba twarakiriye Yesu Kristo tugomba kugaragaza Kristo mu bapagani. Tuvuge Kristo, tugaragaza ingeso nziza hagati mu bapagani, mu mivugire yacu, mu mikorere yacu, mu mitwarariko yacu, in our everyday activity. Abantu bagomba kutubonamwo Kristo. Mu by'ukuri biratangaje gura n'umuntu w'umukristo wamucaho gato, umukandagiye gato utamubonye, akaba agututse ikintu kivara ikagera hari. None uwo muntu mu by'ukuri karagaragaza icyo yakiriye, ntabwo ahaye umuco. Imana ishaka ko dukayangana, Imana ishaka ko dukayangana, Imana ishaka kukayangana. God wants you to shine bright among those who have not received Christ. Imana ikeneye ko abantu batarakira Yesu Kristo bagushingira intahe bibatere kwizera Yesu Kristo. Kuko we are the ambassador of Christ here on earth. Hari igikorwa Kristo yadusigiye. So abantu bakwiye kwizera Yesu Kristo biciye muri twebwe. Ariko mwene data, ni gute bazizera Yesu Kristo ukora bimwe nabo bakora, uvuga selo nabo nuko bavuga? Nkunda indirimbo ivuga ngo reka umutunzi, reka umukene yatura uko atunze, ngo reka impumyi yatura uko ibona. Yesu ashimwe cyane. Nico Kristo dushakaho. God wants us to speak word of faith. Ahatari inzira tuvuga ko hari inzira. Where there is no way, we have to confess that there is a way. Because we have faith, we believe God. And we know that everything is possible in the hand of God. Tuzuko ikintu cyose gishobokera Imana. So my brother and sister, wowe udukurikirana, reka nkubwire ngo nongere nkwibutse ngo Kristo yaragutoranyije among many. Yaragutoranyije ariko nta kindi yagushiriye hano ku isi. Ni ukugira ugaragaza ubuzima bwa Kristo hano ku isi. Ni ukugira ubashe kuba umunyu uryoshye ibitaryoshye muri famiye yawe. Brother and sister, nimba ari wowe ukijijwe, ugomba kuryosha ibitaryoshye mu muryango wanyu. Ugomba kuzana ibyishimo, ugomba kuzana umunezero. Ahari umubabaro ugomba kwazana umunezero. Aho abantu bihebye ugomba kuhagera bakakira ibyiringiro bishasha. Let me tell you my friends, you are the salt of the world. Uri umuco w'isi. Know that you are not an ordinary person. You are a special person in the sight of God. Uri umuntu udasanzwe. Ariko igitangaje nuko tutaramenya icyo Kristo yatugize. Yatugize abantu bakomeye. Tekereza kuba umuco. Iyo umuco ugeze mu umwijima urahunga. Let me tell you my friend, ugomba kugera ahantu hari umwijima, ahantu hari ingwara, ahantu hari ibibazo bigashira, bikibagirana. Nico Kristo dushakaho. Kandi reka nkubwire ikintu gikomeye. Igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. People know that you are a Christian. Abantu barazi ko wakijije. Ariko surprisingly, what you are showing them kurabereka ko udakijijwe. God wants us to bear fruits of holiness, fruit of faithfulness. Nico Imana dushakaho. Twame imbuto zo kwizera, imbuto z'abizeye hagati y'abantu badakijijwe, kugira bibatere kwizera Yesu Kristo, kugira bibatere kwizera Yesu Kristo. Ariko ikibabaje nuko tutadukora icyo Kristo yaduhamagariye. My sister, my brother and sister, abakunzi ba New Legacy TV, mwe mudukurikirana, muza gukurikirana kino kiganiro. Reka nkubwire uko uri umunyu w'isi, ugomba kuryosha hataryosha. Uri umuco w'isi, ugomba kuba umuco ahari umwijima. Mu majambo uvuga, mu bikorwa ukora, mu ngeso zawe. Kandi reka nkubwire ko ntiwahamagariwe kwihisha, ntiwahamagariwe kuba umuntu mutoya. Oya, wahamagariwe kuba umuntu ukomeye. You are called to be a strong, to be an important person here on earth. Reka mbabwire bene data, twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. We are the important person here on earth. Ni twebwe abantu bagaciro hano ku isi. Ni twebwe abantu bagaciro hano ku isi. So rero tugomba kugenda kuko ijambo ry'Imana ridusaba. Amen. Reka turangize tuvuga ngo
tuvuga ngo uko utari umuntu udasanzwe, you are not an ordinary person. Imana ntiyagutoranyije kugira uze kuba umuntu udasanzwe. God has chosen you to be an important person. God has chosen you to be a salt of the world, to be a light of the world, kugira ubashe kuba umuco n'umunyu w'isi. Brother and sister, let your light shine. Let your light shine beyond borders. Let your light shine beyond nation. God wants you to be a light in your nation, to be a light in your family, to be a light in your workplace. Imana ishaka kuba umuco mu kazi ukoreramo, mu mashuri wigiramo, mu muryango wanyu, mu gihugu cyanyu. Imana ishaka ko tuba umunyu, twongere kandi tuba umuco. Reka mbwira umuntu wadukurikirana utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Let me tell you, my friends, it's not too late to receive Christ as Lord and Savior ubuzima bwawe. Mwizere, hanyuma numara kumwizera utangire ugendere muri ano majambo, utangire ubumuco. Wizere Yesu Kristo wowe utaramwizera kugira uzahabwe ubugingo buhoraho, kugira uzahabwe ubugingo buhoraho. Wizere mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo niwizera mu mutima wawe uko Yesu Kristo ari umwata n'akanwa kawe, uko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Wizere Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe, hanyuma uzaturisha akanwa, uzahabwa agakiza. Turarangije tuvuga ngo we Christian, twebwe abakristo, God has made us to be the salt of the world. Imana yatugize kuba umunyu w'isi, yongera kandi tugira umuco w'isi. Genda uba umunyu w'isi mu muryango wanyu, mu gihugu cyanyu, mu kazi ukoreramo. Wongere kandi uba umuco w'isi mu majambo yawe, mu migendere yawe, mu nshuti zawe, muri korari ubamwo, mu ikanisa usengeramo, kugira izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndabashimiye cyane kubwo kudukurikira. Reka turangize dusenga. Kristo, turagushimiye kubwa rino jambo. Ntabwo ari ijambo ryacu, ni ijambo ryawe. We pray, Father, may this world change many, Papa. There is power in your word that changes us. There is power in your word, Jesus. We pray, may your word change us, Papa. May your word change people who are following us today, Father. Hallelujah. Turashima kubw'ijambo ryatubwiye ko turi umunyu w'isi, tukongera kandi tukaba umuco w'isi. Mana, turasenze udushoboze tugendere mu ijambo ryawe, tugaragaze icyo twakiriye, tugaragaze abo turibo, tugaragaze abo watugize Kristo hagati mu batizera. Papa, turasenze Kristo, utugirire neza. Ndasengeye nuri utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, umufashe muri kino gitondo cy'uyu munsi, muri uno mugoroba w'uno munsi, muri ino joro ry'uno munsi. Yizere Imana, yizere Kristo kugira abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ndagushimiye Mana, uko kubwa rino jambo benshi bagiye gukizwa, kubwa rino jambo benshi bagiye kandi kwizera izina ryawe, bongere bagendere mu ijambo ryawe. Papa, turagushimiye kuko uri Imana igira neza, turagushimiye kuko uri Imana ikora. Ni mu izina ryawe dusenze twizeye, amen.